kaya kantu gusa urafasha umwanya ungana gute kugira ugasome oya wapi ni ibintu bindimo ni nkuko nakora indi yego nkuko nakora mu gifaransa. Je vous invite à un spectacle qui aura lieu le 6 août à Kinindo. Venez tous. Profitez de rire. NYAXO will be there. Mukali kweli. Nize y'amashuri aciritsa ibita payzana R payzana GS. Oya wapi. Amashuri nayo mu gihe cyanyu turi baterega. Ariko murafitse akantu k'akanyamurenge ibintu by'ibintu mw'abantu abanyamurenge bavuga abanyamurenge babahiga twese hano turi abanyamurenge babahiga turi abanyamurenge tuvuga ikinyamurenge mw'abantu mwe ibintu ibyo bintu naho ibyo bintu wawuzana ntaga ari byo cyane turazana ikintu cyo kwikunda cyane kandi natwe tuba tukeneye gutera imbere tugakora ibintu byose bikagenda neza uzi gukunda ikintu kagifata ibintu icyo ni kinyamurenge uvuze ikigande bro ndakizi igifaransa. OK twagi Je connais le français. Tu connais? Oui. Comment ça va? Oui madame, merci. Comment ça va? Ça va bien. Est-ce que tu vas passer bien de nuit à Burundi? Tu vas passer bien de nuit? Oui. Est-ce que comment quoi? Comment à Zion Beach? Comment je m'appelle? Qu'est-ce que tu à Zion Beach? Qu'est-ce que tu aimes à Zion Beach? Qu'est-ce que tu aimes à Zion Beach? À Zion Beach. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'abanyagwenya, abakomedie bo mu Rwanda. Mitno NYAXO na Zuby Comedy. Ndabaramukije. Turakoze cyane mutama, turakuramukije byimaze. Kwegerezaho gatoya. Turakuramukije byimaze. NYAXO murakoze kutwakira, turishimye kuba tugeze ku kinyamakuru cyanyu. We bagwaye akazi ko gufata mic kozaho mikoro nka Davis. Mikoro nka Davis. Turanezerewe sana. Je baranyita Samu, mugenzi wanjye bakamwita NYAXO Set. Zuby Comedy iragizwe n'abantu babiri nkuko mubizi. Seti na NYAXO Creek tuba turi kumwe twese. Turishimye cyane kutwakira i Burundi. Asha turi kuraba amazi nta muntu n'umushaka gutaha. Amazi ngo yaryoshe. Amazi yazimbye. Ariyo president ari akaboro agize k'igifaransa urazi igifaransa bonjour. Bonjour. Wari kuratumirira abantu kugira ngo bazoze. Ndakizi igifaransa. OK twagi. Je connais le français. Tu connais? Oui. Comment ça va? Oui madame, merci. Comment ça va? Ça va bien. Est-ce que tu vas passer bien de nuit à Burundi? Tu vas passer bien de nuit? Oui. Est-ce que comment quoi? Comment à Zion Beach? Comment je m'appelle? Qu'est-ce que tu à Zion Beach? Qu'est-ce que tu aimes à Zion Beach? Qu'est-ce que tu aimes à Zion Beach? À Zion Beach. Kaya kantu gusa urafasha umwanya ungana gute kugira ugasome oya wapi ni ibintu bindimo ni nkuko nakora indi yego nkuko nakora mu gifaransa. Je vous invite à un spectacle qui aura lieu le 6 août à Kinindo. Venez tous. Profitez de rire. NYAXO will be there. Mukali kweli. Nize y'amashuri aciritsa ibita payzana R payzana GS. Oya wapi. Amashuri nayo mu gihe cyanyu turi baterega. Ni kuvuga amashuri muri za 70 man. Muri za oranano hari ibigo bitesa sana hano i Burundi. Ugahora n'umutipe hariya Nyakabiga ukamwaza chef uriga hey. Babwira nje niga US. Iyo ni university. Bro wiga US. Uri muratega moto. Akakubwira aca gusigurira ngo mu magambo arambuye ngo ni Université du Burundi. So biratesa sana cyane. Ariko murafitse akantu k'akanyamurenge ibintu by'ibintu mw'abantu
abanyamurenge bavuga abanyamurenge babahiga twese hano turi abanyamurenge babahiga turi abanyamurenge tuvuga ikinyamurenge nk'abantu mwe ibintu ibyo bintu nawe ibyo bintu wawuzana ntago ari byo cyane turazana ikintu cyo kwikunda cyane kandi natwe tuba dukeneye gutera imbere tugakora ibintu byose bikagenda neza uzi gukunda ikintu ukagifata ibintu icyo ni ikinyamurenge uvuze ikigande bro icyo ntabwo ari ikinyamurenge niki mwishimiye mushika mu gihugu cy'u Burundi Burundi ni igihugu cyiza vraiment gifise umuyaga mwiza ikintu nakunze cyane on my side abarundi abantu beza kabisa babahora batwenga vraiment no ndibaza brage n'ubundi dukeneye kubatera ama brage menshi kuko bahora batwenga murahura ari guseka baranezerewe urahura n'umudada setivite akabaratwenze ukavuga kumutereta byokoro ariko ugasanga mugabo biragoye yo ukavuga wa mwana watwengaga kujya ati ntaganyumvira kuko hari umukobwa na Teresa hano Zion Beach aca arambwira urumva beach Zion Beach atari uri kumva mu mutwe wawe ibyo ni ibyawe ni Zion ntago ari beach gusa mvuze bro arangije arambwira ngo seti wewe nguri murampenda ngo ejo ngurasubira Kigali ngurangize ngune ngo sasa ngo umujamo wanje ngo mukatire ngo hano ngo kandi tumaranye imyaka ngo tuzonagumana hano buje sasa charanera indobo kweli idea iwacu comedy nubwa mbe muyigize ngaha mu Burundi izobandanya kubera mwe yagize Kenya no mu Rwanda ni ikintu kizobandanya cyane no kuvuga iwacu comedy n'abagenzi banje baraza kumfasha ni igitaramo cyane cyane kiri kujya muri East Africa twahereye muri Kenya abanyakenya baratwitabiriye ari benshi muri icyo gihe tulisema Kiswahili cha mingi tukapiga majoke ya Kiswahili kweli sasa kuri inturo i Burundi ya sawa NYAXO mbona uko kimya uko kimya hapana hapana kabisa sasa ongea basi Kiswahili kidogo uko safi mwambie kile cha Nyamirambo cha kutafuta chapati Nyamirambo papa hapana cha kutafuta sio Swahili ukitongoza mtoto wa Burundi uri Burundi n'abana beza ikintu canejeje umurundi ashobora kukubwira ngo nta na kimwe ukamutereta ukanyumvira ngo ahasha hari umwana bita Sherisa uramubona ukora kuri beat ujya mu rundi kazi w'umunyamakuru ntumuzi umeze neza uriya mu rundi kazi ni mwiza vraiment ku buryo yagiye gukora interview kuri Miss Burundi aravuga ngo none ntacu ndusha kirenze naramuganirizaga abarundi nushaka kumenya ko yagukunze cyangwa ari mikino nkambwira Sherisa ndakwiyumvira vraiment yo nkuravye kuri beat ndakwiyumvira cyane nari muzi nyene kuri social media bivuganiriza abanyaXO barambwira ngo gutereta umunyamakuru ngo nibisaba amajambo menshi ngo kuba aba yafise ahagije ngo bisaba ibikorwa turahura nje ndavuga ndi bukora iki ibikorwa cyane aramuhobeye acambarira ngo mu ruviro ko harimo imico mibi ngo winyegera ngo urashiremo metero samu ngo hajya nje uri aba ngiyo turaba star baba journaliste ngo turafise valeur Cherisa kumutereta ni riske vraiment kuko wakwisanga wakoze ikiganiro ari kuri coding NYAXO namukunze afise umbajije mukunze ndamufite Aisha Arukino yaravuze yuko mukundana turakundana sidukorana se turakundana se wakora n'umuntu mudakundana turakundana Risi iyo ugiye gutereta ubigenza gute ntago njya ntereta kabisa ntago njya ntereta akenshi buriya mboko navuga wenda uko abandi babikora gutereta umuntu ni ukumuganiriza nyine ariko njye ntago njya ntereta barazi ni ukumuganiriza tu umwana akayitagwamo kumuganiriza ubundi njye ntago njya ntereta rwose abatipe nk'aba bibikara niyo umwansi arakukubita akuziza iki niyo umwansi ngenda NYAXO turirabura urigomba uri hano mu metisi seti mu metisi wo mu mutara umunyamurenge umunyankore seti niwe muntu ubwene gihugu seti afise ubwo mu mutara mu Rwanda ubwo n'umunyarwanda n'umunyamurenge no uri munyankore seti avuga indimi zose ariko ntago ari ubwenge ni imyaka
seti buriya iyo twicaye gutya ni nkaho kidumu yicaranye na dramati buriya habayeho bifu hagati ya kidumu na kiriko ubundi kidumu agiranye ibibazo na fizo bahura bagaserera bakaba bati man I have been in this game iyi game nyimazemo imyaka wowe kidumu ntabwo antera ubwoba kidumu akavuga we peti yangu angalia hano angalia hapa bayita guturara mu Giswahili kipara kichwa kichwa n'umutwe kichwa cha bure irora rwita gute mu Giswahili kipala we kipala wewe Swahili ratesa sana unaona ibibazo hagati ya Big Fizzo na nuze na Kidumu bose buri wese afite experience akavuga ngo nje narimvye ngozi nuzuza amastade ariko habaye ikibazo dramati akagirana ikibazo na Kidumu cyangwa na orege uriya mwana uririmba nga boss tumenyane cyangwa kiriko wejamo nibibazo kiriko sibwo kirangiza ishuri amanota y'ibyo yasohoke ako karaciye ubwenge araciye ubwenge kirikazatsinda ameze nka NYAXO kiriko na NYAXO bahuriye kuki ku bwenge bro twavuye mu Rwanda ibintu uvuze nabitawe twenza tuzosubirayo tugwanye nawe NYAXO barakubeshe oya nanjye nanjye ubwenge ndabuze wishura abo kangahe wa mbere wa kwanza kabisa twari turi kuvuga ku gitaramo none we wanciye mu ijambo tutarasoza ego dufise igitaramo bita NYAXO Comedy Festival iki gitaramo ndikicuyumvira mu mutwe ugasa naho umeze nka bafure kubera imbaraga gifise ureba abakomediye bose baje NYAXO muramuzi muramukunda kweri Zuby Comedy murayikunda twaje Mitsutsu ari hano Joshua ari hano Rufende kari hano mutima w'iwanya zaba hari noza iri defense comedian azaba hari rero gahunda ukuntu imeze ejo guhera saa 10 kuwa Mungu igitaramo kizaba kibandanyije hariya mu Kinindo kuri Avenue d'Ilage ahantu habereye Miss Burundi Donatis Conference Center yo Avenue menga mwayihinduye Avenue d'Ilage Avenue d'Ilage yeah d'Ilage bavuga kuri pont d'Ilage no pont si kiraro baravuga pont hariya ku kiraro Avenue d'Ilage ku Kinindo no d'Ilage nyine iya aksa duca tuyitamira kubera igifaransa twagifuse ariko ikirundi kiratesa aca nkubarira gastori tuza twaje muri bisi ntago twaje mu ndege twaje muri bisi kuko twari dufise trip kuzana n'amafaranga none umupolisi acaranyegerana ni kumwe na NYAXO na set tuvuye muri bisi yari yanditseho Zuby Comedy ba NYAXO acambwira ngumva ngo niwe waje urongoye ino bisi ndamubwira turabarokore turabakizwa nta muntu warongoye bisi barambwira ngo ninde ubarongoye icyo kintu kucyumva kirangora kugitahura mutamba cambaza umugore wari uraho wundi kumupaka arambwira ninde ubayoboye nibwo namenye logique ndavuga wabwira kuri show kuni zabirimba wagiye urongoye bisi kuri wagiye urongoye bisi oya urumva yaje ikirundi naje ayaje arongoye bisi oya nukwiyobora ntago nari nabitahuye musamu babwira igitaramo kimeze gute igitaramo rero duca dutangira ku isaa 10 turaba twagezeyo amatike abantu bari muri Gisagara mwayarondera hariya muri Coffee Planet uciye kuri Krista hari impande Crystal ni hari club urayibona abantu bava gutamba bagura itike hari impande ya Coffee Planet harimo amatike imbere kuri Avenue d'Ilage naho amatike twamaze kuyarungikayo abantu bayabona kwinjira ni make mutamba ibaza ibihumbi 10 ahantu hasanzwe ugatwenga umeze neza ibihumbi 30 muri VIP ibihumbi 50 VIP iyo ushatse urana performing ushatse udwana zuga performing ushatse wanaza ugatera umuntu urushuri stage kamubwira peti buretse kuvuga tubanze dufata ifoto gatoya kandi ikindi abarundi ntimukeneye abasemuzi abarundi turi kimwe niki turumvikana neza cyane kuri stage uzobumeze gute wigwe ku bwawe uzoyitegeye gute ukuvuga ibi bintu tumaze igihe tubipanga turafise imyuka twarize indirimbo yanyu y'igihugu twize ibintu byose turabifise kandi nasanze hari byo duhuriraho buriye kuba tuvuga nta musemuzi uri hagati nuko turi bamwe ikindi kintu nakunze mutama novuga abarundi kazi bambara neza
ni nabeza abarundikazi ntago bambara ubusa ni nabeza bambara neza vraiment ni nabeza ariko bambara neza ni beza ikindi niyo yaba atakwishimiye uramubwira bite umeze neza wamaye nimero akatubwira ngo nta na kimwe ariko nta na kimwe ewa naguha imibare 3 nimba imibare yanyu ariko ingana nimba ari imibare ya konteri yo kugurakura ikumva ariko show izabitangiye ba mutima barahari il defense arahari dufite n'umudiji uri kubashyushya Chelsea araharaza barimo baza abantu ibibazo mbere yuko bajya ma stage ibintu bizaba bimeze neza kabisa so dusozera ikiganiro urimo uravuga ikinyarwanda dusozera ikiganiro ni keka jambo kanyuma ubwira abakunzi ba comedy indunzi n'inyarwanda n'aba iwacu duhereye kuri wewe. Okay, egereza mikoro niyo akazi bagahaye mikoro iri kuriho n'ikibazo ikintu nababwira mikoro ikuriho cyambere no kugushimira kuba wadutumiye ivy'agaciro nuzi wacu natwe tuzakora nk'ibi kandi watwakiriye neza cya kabiri nagushimira abarundi kuba tuje gukora iki kintu hano nuko abarundi bakunze ibintu by'abanyarwanda kandi natwe dukunda ivyabo nk'ubu hari ikigingi sama comedy tegerezwa kuba ku itariki 20 le 20 abantu bazayitabire kigingi yazanyemo n'abanyarwanda ni vyiza kuyu mubano ukomeze hagati y'abanyarwanda n'abarundi abanyarwanda bajye basetsa abarundi bari gusetsa turi bamwe turi East Africa tuvuga ururimi rumwe dukwiye gukundana kandi tukagera kure urana bira bihugu byo muri West bashira hamwe cyane za Nigeria gasanga za Ghana rero iki nico gihe cacu murabona turababanyi president wacu arazi wacu mwabonye ukuntu tumwakira neza uzuko twarimbye indirimbo y'igihugu urabibonye Burundi bwacu byari byiza vraiment rero uyu mubano ukomeze n'abandi bato bazajya n'abanyamakuru mubane neza abantu bari muri diaspora abarundi ukomeze mushyigikira ibintu by'iwanyu ujye ufata nk'amafaranga ufate nka miliyoni imwe uvuge ati amafaranga nyashye haye dramatiko yakari mu kazi uyafate ejo yahe kiriku ejo yahe umunyarwanda uzasanga uburundi n'u Rwanda bwarabaye nka Dubai kubera ubumwe ntibamenye kudutandukana tube gutese navuga gute tube hamwe kuko n'uwe tuvuga ururimi rumwe nivyo vraiment turabashimiye ejo tujishima ni mutwitaba so kuri NYAXO kajambo kanyuma ubwira n'abakunzi bawe abakunzi ba indundi nyarwanda mbo icyo nababwira nuko nabashimira kuri support bakomeza kuduha badahwema kuduha kandi tubizeza ko tuzakomeza kuba ibintu byiza nkuko dusanga tubikora ikindi gisigaye igitaramo kirejo twahageze turi mu Burundi agakanya butuvugana igitaramo kirejo twizeye ko tuzababona kandi natwe tuzabaha ibintu byiza abarundi baragukunda nanjye ndabakunda nibaza ko kari wo arico gice kinini kikuraba kuri YouTube iwawe igice kinini gishobora kuba ari abanyarwanda ahubwo abanyarwanda baragukunda ariko ntabwo babyandika muri comment ahubwo abarundi comment nyine aragukunda akabigaragaza akandika muri comment amadarapo abako abarundi bakunda n'igihugu cyabo amadarapo ujyabona mu kiganiro uja kubona ukabona amadarapo araduze je mbere nari nzi ko buri muturage w'Uburundi afise umugambwe kubera ajya amadarapo ariko ni vyiza kabisa so kuri seti kubera kwitwa seti karindwi indwi wewe witwa nde Patrick kubera kwitwa Patrick uciuraka Patrick izina nyene ry'abamarayika seti ni izina ryo muri Bible uribuka umwana wa ntuza wa izina ry'abamarayika izina ryo muri Bible seti mu bana ba Yakobo harimo seti bivuze umugisha ikintu navuga ndashaka gutumira abarundi muri rusange bareba ibikorwa byacu kuva kera twarabibonaga ku ma videos yacu abarundi ejo muzatwitabe twaje kubiyereka nkuko mwadukunze kuri YouTube none twaje kubigaza live abanyarwanda babi Burundi n'abari Burundi nabo turabatumiye gahunda kabisa ni muzabure abandi bantu nabo dutumira n'abanyamurenge abanyamurenge ntimuzabure n'ukuri muri iki gitaramo muzasenge mu gitondo turaja mu ikanisa mu gitondo cakare dukubita igisirimba gucya saa 8 tube turi hariya gucya kandi ibintu byose bizagenda neza aka kantu bakumve bagashira ahantu na kantu gakomeye abahungu banyu baje se bagabo ndahari nyamajana arahari nyagiso arahari ba mitsutsu barahari twese twaje kubataramira muzotwitabe n'ukuri nyabuna nimwe twaje dusanga ikindi turabakunda cyane abarundi
n'abanyamurenge n'abanyarwanda bose muri rusange we love you respect so ikiganiro ni open mic mwagize neza ko batwagiranye ikiganiro kimeze neza reka ndabashimire cyane mugire ibikorwa byiza